Hello, dearest learners, and welcome back to the last episode of Season 2 of Bereka Bunna. We hope you've enjoyed the series so far and encourage you to visit berekabunna.org for episode transcripts and more. Similar to the previous season, this last episode will be recap and practice because we've covered a lot in this season and it's easy to forget material you don't regularly practice. So this episode is designed to refresh your memory and give you exercises to test your knowledge and solidify your learning. If you would like to test yourself, make sure to pause the audio before the answer is given. Let's get right into it. Activity 1. Translate the Amharic into English. አንድ ወደ ስራ ቦታዬ በመኪና እሄዳለሁ። ወደ ስራ ቦታዬ በመኪና እሄዳለሁ። I'll go to my workplace by car. 2 ወደ እሷ ሰርግ ከእናንተ ጋር ማንን ትወስዳላችሁ? ወደ እሷ ሰርግ ከእናንተ ጋር ማንን ትወስዳላችሁ? Who will you take with you to her wedding? 3 በልጅነቷ ጊዜ መሪ ብዙ ትስቅ ነበር። በልጅነቷ ጊዜ መሪ ብዙ ትስቅ ነበር። When she was a child, Marie used to laugh a lot. 4 ስለ አስተማሪዎቹ ምን አለ? ስለ አስተማሪዎቹ ምን አለ? What did he say about his teachers? 5 ትናንት መጣችሁ ነበር? አይ ትናንት ወደ ቤት ተመልሰን ነበር። ትናንት መጣችሁ ነበር? አይ ትናንት ወደ ቤት ተመልሰን ነበር። Had you, plural, come yesterday? No, yesterday we returned home. 6 የቤቴን ቁልፍ አይተሃል? አላየሁም። የቤቴን ቁልፍ አይተሃል? አላየሁም። Have you, male, seen my house key? I haven't seen it. 7 ሁል ቀን ትሮጪ ነበር? ሁል ቀን ትሮጪ ነበር? Did you, female, used to run every day? 8 እንጀራ ያለ ወጥ አይጣፍጥም። እንጀራ ያለ ወጥ አይጣፍጥም። Injera without sauce is not tasty. 9 ወላጆቼ ብዙ ይስቁ ነበር። ወላጆቼ ብዙ ይስቁ ነበር። My parents used to laugh a lot. 10 የት ሄደህ ነበር? ወደ እርሻ ቦታ ሄጄ ነበር። የት ሄደህ ነበር? ወደ እርሻ ቦታ ሄጄ ነበር። Where had you, male, gone? I had gone to the farm. Activity 2. Translate the English to Amharic. And. The bird, male, entered through or by the window. ወፉ በመስኮቱ ገባ። ወፉ በመስኮቱ ገባ። Hulet. She is looking towards the house. ወደ ቤቱ እየተመለከተች ነው። ወደ ቤቱ እየተመለከተች ነው። Sost. Danny will come home with me. ዳኒ ከኔ ጋር እቤት ይመጣል። ዳኒ ከኔ ጋር እቤት ይመጣል። Arat. If it rains, the clothes will get or become wet. ዝናብ ከዘነበ ልብሶቹ እርጥብ ይሆናሉ። ዝናብ ከዘነበ ልብሶቹ እርጥብ ይሆናሉ። Amist. Eden used to work in the market. ኤደን ገበያ ውስጥ ትሰራ ነበር። ኤደን ገበያ ውስጥ ትሰራ ነበር። Sidist. My teacher, female, is standing across from me. አስተማሪዬ ከኔ ፊት ለፊት እየቆመች ነው። አስተማሪዬ ከኔ ፊት ለፊት እየቆመች ነው። Sabat. There are chairs beside the table. ወንበሮች በጠረጴዛ አጠገብ አሉ። ወንበሮች በጠረጴዛ አጠገብ አሉ። Cement. My sisters live outside of Ethiopia. እህቶቼ ከኢትዮጵያ ውጪ ይኖራሉ። እህቶቼ ከኢትዮጵያ ውጪ ይኖራሉ። Zatain. The girl hid behind the tree.
ልጅቷ ከዛፉ ኋላ ተደበቀች። ልጅቷ ከዛፉ ኋላ ተደበቀች። 10. Around my house there are many restaurants. በኔ ቤት ዙሪያ ብዙ ምግብ ቤቶች አሉ። በኔ ቤት ዙሪያ ብዙ ምግብ ቤቶች አሉ። Activity 3. Complete the sentence by correctly conjugating the verb into the right form. 1. መጣ መምጣት። የባለፈው ሳምንት እናቷ አዲስ አበባ ብላንክ ነበር። Her mother was going to come to Addis last week. ልትመጣ። የባለፈው ሳምንት እናቷ አዲስ አበባ ልትመጣ ነበር። 2. አገኘ ማግኘት። 100 ሚሊዮን ብር ብላንክ ሀብታም ይሆናል። If he were to find 100 million birr, he'd be rich. ቢያገኝ 100 ሚሊዮን ብር ቢያገኝ ሀብታም ይሆናል። 3. ሰጠ መስጠት። ለልደት ልጁ ስጦታውን ብላንክ ነው። We're going to give the birthday boy the present. ልንሰጥ። ለልደት ልጁ ስጦታውን ልንሰጥ ነው። 4. ዘለለ መዝለል። ድመቷ ብላንክ ነበር፣ ግን ወፉ በረረ። The cat was going to jump, but the bird flew away. ልትዘል። ድመቷ ልትዘል ነበር፣ ግን ወፉ በረረ። 5. ሄደ መሄድ። ለሱ ልደት 5 ሰዓት ላይ ብላንክ እናረፍዳለን። If we go to his birthday at 5 o'clock, we'll be late. ከሄድን። ለሱ ልደት 5 ሰዓት ላይ ከሄድን እናረፍዳለን። 6. ጠጣ መጠጣት። ብዙ ቡና ብላንክ ራሴን ያዞረኛል። When I drink a lot of coffee, my head spins. ስጠጣ። ብዙ ቡና ስጠጣ ራሴን ያዞረኛል። 7. በላ መብላት። ጥሬ ስጋ ብላንክ ሆዱን ያመዋል። When he eats raw meat, he gets sick to the stomach. ሲበላ። ጥሬ ስጋ ሲበላ ሆዱን ያመዋል። 8. ወሰደ መውሰድ። ረጅም እረፍት ብላንክ ብዙ ስራ አንጨርስም። If we were to take a long vacation, we wouldn't get much work done. ብንወስድ። ረጅም እረፍት ብንወስድ ብዙ ስራ አንጨርስም። 9. አየ ማየት። የልጆች መማሪያ ቲቪ ፕሮግራም ብላንክ ነው። We are going to watch a children's educational TV show. ልናይ። የልጆች መማሪያ ቲቪ ፕሮግራም ልናይ ነው። ዛሬ ልጆቹ ፈተና ሊወስዱ ነበር፣ ግን ዛሬ መንግስት ሁሉንም ትምህርት ቤቶች ብላንክ ነው። The kids were going to take an exam, but the government is going to close all the schools today. ሊዘጋ። ዛሬ ልጆቹ ፈተና ሊወስዱ ነበር፣ ግን ዛሬ መንግስት ሁሉንም ትምህርት ቤቶች ሊዘጋ ነው። Activity 4. Listen to the following dialogue and then answer the questions. እንዴ ሙሉ እንዴት ነህ? አለ አለሁ። የት ሄዳለሁ? አንተ ደህና ነህ? ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እርቦኛል፣ እባክህ ምግብ ቤት እንግባ። እሺ፣ እኔም ምሳ አልበላሁም። የአንተ ጓደኛ አትመጣም? አዎ ትመጣለች፣ ግን ዛሬ ብዙ ስራ አላት።
ስለዚህ ትዘገያለች። እሺ ችግር የለም። እንጀምርና እሷ ስትመጣ እንገናኛለን። The friends enter the restaurant and find a seat. A waitress comes over to take their order. ሰላም ናችሁ? እንደምዋላችሁ? ምን ትፈልጋላችሁ? የጾም ምግብ ምን አላችሁ? ብዙ አለን። ሽሮ አለ፣ ምስር አለ፣ ጎመን አለ፣ ቲማቲም አለ፣ ሰላጣ አለ። እሺ ለእኔ ሽሮና ሰላጣ እፈልጋለሁ። የጾም ድርቆሽ ፍርፍር አለ? አይ ድርቆሽ ፍርፍር ስጋ አለው። በቃ ችግር የለም። ስለዚህ ግማሽ ሽሮ፣ ግማሽ ምስርና ሰላጣ እባክሽ። ለእኔ ጥብስ፣ ድርቆሽ ፍርፍርና ቲማቲም። እሺ የሚጠጣ ምን ትፈልጋላችሁ? አንድ አምቦ ውሃ እና 3 ብርጭቆ። እናመሰግናለን። The boys dig in. When Eden's food comes, the conversation continues between mouthfuls. ኢደን የት ትኖሪያለሽ? ከዚህ ቅርብ እኖራለሁ፣ መስቀል አደባባይ ዙሪያ። አንተስ የየት አገር ልጅ ነህ? እኔ ጎንደሬ ነኝ። አዲስ አበባ መቼ መጣህ? ከ5 ወር በፊት መጣሁ። እየለመድክ ነው? አዎ ትልቅ ከተማ ነው እና ስራ ደግሞ ብዙ ነው፣ ግን ቀስ በቀስ እየለመድኩ ነው። አይዞህ። እዚህ ምን ትሰራለህ? እኔ ተማሪ ነኝ። ሙሉ አርክቴክት ለመሆን እየተማረ ነው። በጣም ጥሩ ነው፣ በርታ። Question 1. Mulu's answer to Johannes asking him how he's doing is "Yettehirallo." What does this mean? Answer: where else would I be? Yettehirallo. Question 2. Why was Eden late to the lunch gathering? Answer: because she had a lot of work. Number 3. What kind of fasting food does the waitress say they have? Answer: shiro, misir, gomen, timatim, salata. Number 4. Why does Mulu not order the drikosh farfar? Answer: because it has meat and he is fasting. Number 5. What does Johannes order to drink? Answer: a bottle of ambo, mineral water. Number 6. Where does Eden live? Answer: she lives near or around Mescal Square. 7. Where is Mulu from? Answer: he is from Gondar. 8. When did Mulu arrive in Addis Ababa? Answer: 5 months earlier. Number 9. What is Mulu studying to be? Answer: he is studying to be an architect. Number 10. What does Eyelemed Kuno mean? Answer: it means I am adapting. And that's it for today and for this season. I hope you have enjoyed season 2 of Bereka Bunna and that you'll join me for the next one. Don't forget to like and subscribe so you never miss an episode, and visit us at berekabunna.org to learn more about the project. In the meantime, best of luck with your language learning, and until next time, goodbye.